Ebushon wa kwa eba too much. Meso say when you first time I do video to a read more. Subscribe my page when me adoma na so na me upload bia so na unsabet na ka. Amanyagba me nsa kan tisi ano e amanyagbo a yen confirm ye. But say na ye ji we nti fate no, for all you know there could be some truth in it and it might not be true. Ma try say me name for back me nu be din komo of information me nsa kan ho but omunyina response omudi ma me ne say enyampa. Information here some just say ya papa ya sapon efrim. But senior issue nisi fatia no ye go so a ye nhwemu aye bompa say it should not be true because according to videos I kan ye hwe no ne ya sapon no ntia de ba se no te ne ne ho e to na anisa na was will be spreading such a false rumors about obia umfrimu ye me sa kan papa kum chacha e wa han mo na kum chacha was serious information person or the my efa ya papa ya sapo on come ho niema na kwa bambre ejumedi so soft kum chacha e wa kwa batu majiji me de so me that pass me to me from so no obai eja me so ni di mu kwa so say information is amount for a security fire pass ya sapo na yare sa ho say we free mu any nsem kaye no kakra ba na betini akafa medase mama nchia me mama ba ko bia ye frɛ no action mama J baby obi a nyame hira no oye sofo ba prophetess kese pa wo Kumase. In fact ya papa ade katras nyame ato ne sa frɛ ne ba nkasa ye frɛ no action mama J na nyame nsa won so too much ena nyame de ne ye adwuma. In fact adwuma nyame de ne ye na no den fantastic na opo emisi akunafo nyanka abu ehyenanum a na wo yi de menkrofo enti action mama J da bia wo bia nyame onhyirawo na onyame enyo kase na meme ndawe nso aye kase bi koso ewo bekwai kokotro se na bodin ni ye dia asante bekwai kokotro sofu kase ba kwa fre ni nyame yobolo sofu nyame yobolo ne maame da fom ne maame di 90 years oda fom ti asofu ni nyina eya meme ndawe ya on the 13th July ya ye ko bekwai kokotro munina momra osofu nyame yobolo nyame shina. Amen. Eja pastor mbisa se ye papa ya osapo ho sensema obi chese we free mu no e pastor fa no yen clear no na yen go to ya that sabi all say e wi ase de bia am kase Ghana be say ya ifri bloggers fo ni bi Ghana e be say ya ifri bloggers fo ni bi enfri aban na say aban ye ne de na bloggers fo ni bi nso ye won de sabi memeti soft kum chacha mini information bia ana obia mfrɛ me wo telephone so ana obia ne me ni nkomo a etresa ya asapon sabi wawu ana wafrim obia ni wa what is information na mame ana obia ni wa wafrɛ me it is obi the cotton social media platform bia so ekase ebia ya papa ya asapon wawu a meaning baby or the information free by ya yensusu money pay uto sadi ye yenyai sadi no Ghana for ebi pay yenyai na yensusu money pay uto e wo bra ni patriase sabe de ewu nipa na wo yen sabe de ko to YouTube sadi ya be ya benye viewers ni followers ni wanya osika by what de akomatuo etu obi abusuam wo bra na enya nkore yenya saade no na yenua ya sapon me bompa yesere wurade nkwa ene nkwa tenten ahoden bambo ayaresa ede ma yenua ya sapon wurade nka ho. Amen. Papa me sa kan video bi a oruma Efia Schwarzenegger a direct response after say antenna grantee ye papa ya sapon yere interview na ne Efia Schwa say interview na mama ne ye no na nwuhia sanka o mama me no kwan kra wo ni studio ho ma ne bekasa na
over respond here. I don't only if you show personal issue be na. Oh, no, that's something totally bananas. It's totally bananas. But I didn't know about different antenna etia if you show. Something na ho offer I compare to if you show ho offer. Some na ye ma. Na say if you no na be kan say antenna ho nyefe. Na nani mo atwintwam say ni ade. By what the antenna agina ho. Now the efie agina wa be wale de. Papa eba na ware kan so dia obi ani de opemu. Wa o mi no ha na ho fe. Obi a ho fe. Debe. Me antenna on wale kura campaign. Ho fe pa. Antenna wale kura campaign no ho fe pa. But if you so ho fe. Oh, masa. Eti die wo me say won say ya na nkrofo di brem ma antenna say adena ya sapon yele oye no interview ni ade ya na du ba bia me osof kum chacha me mfa brem ni nyina ma antenna e bia na be ye 20% na e bia me de be ma na fo brem a 80% na me de ma ya sapon yele sa antenna de oye na duma ne wona is a police station sabe yalefo ne bodanfo kora akwa ya gini statement and antenna amfa trata any caterpillar ankopeja ya sapon yele and fanan to man first am studio ya sapon yele ana wodi mrika ana onanti ya na ofo ne car ana wonu hwe ne yeji kora wanyi nche antenna bebre that's a one ya matured na wa wo de wa wale samo be kwa santina kase bi a wonye ma no kora ana bibisa o de be ko baby foforo eti ma me no na me osof kum chacha me di brem ne ma no awade sem eti na Yesu bai wan wale Yesu wale ya ana Yesu konya wo ba bi ti se afia so asne ga ana wale na ka na ma wade Yesu nti Yesu kura ko be ko buru nsem gem Ekwa ben so. Na wo beti se afia so asne ga ko wale na so wale ayi boson. Eti Yesu be wi ase na ka o wale wan wale. Ana wo de menka so o pa wade ya asem ka. Ana Yesu konya afia so asne ga size ni bi no wale ya. Ka Yesu awade de ne be ko bru nsem de. De America a me osofukum jaja me kan se. Awale sem. Yesi ensi yentoma bufi e wa abontin obia wa na wade mu program obia wa wade mu issue sofu wo bi minister wo bi MP wo bi president fu wo bi obi otoma de businessman and women obia wo ba wode ya ba outwa and profit your secret is your power it is a woni ko ntene wo yelete na wade any problem no ha obi ba mon solve fi na mon solve odem na busuan ya busuan frɛ ne entrance what you say ba se be yese bia awale sem na be ba radio any TV ni social media na grofo atwem de no sa de ne ye nyai eti na me di brem emma ya sapon yele say ya sapon yele anka de duo bia Oma busuya hia ahodo bebre basa we no hwe de we etie na e could be say oba ne kra kan e say busuafo ne fa ne enye hwe etiri ye ma ne kwan ma ne kan de wo so kan e na obi aso ni wono ma o gini ma kan asem no ama ne to hu say antennas platform no any the best place and ko betumi dia ba it is social media na ye kan wale sem sa antenna platform no buy no ni issue na be solve ana ni bisa according to Obana, the audience say never solve. No be solve issue. When you be a man in Canasema. And I make us say, so Becca, you swam and saying, I share yet here. The solve them. Minim on what the coil. Say, minim. 18 I make us a young tree of boss. Now, BBC, Amadoba TV radio, any idea, I won't solve. And according to Yasapon, I also want to wait 20 years. And you say,
So we then obeja ware aba oba ni nim se oni nejai ana baby a me di bremu ma ya asapon so kakra nse sabe oni ma mi yatra more than 40 years na tese wonya na ho ade ana wawo ma mi ya wona sabe awona na wo manyina ana wanya na ho ade sabe onso woya nyutuni kase da obeka say bia wanya na ho ade kora eno kora nyeyi eno kora no entwe sa wonni ma mi yatra so many years wanya na ho ade entwinity nsa eti sabe ya sapon kasi wejano be 20 years in here go that is say baby a chichira abo no e wan isan no sa wanya won ade into oja won so a won kusumu onfa wonko sa wo fo oba enu oba wo trotro ma that the trotro ma wade wale oba egu trotro papa chirimai I want to chirim egu trotro ya sapon ewrade nka no ma ne nkwa why papa meso so do ufana obetu dwane fa community oh the Americans so nyame inshira obia na nyame ni obia kase obetumi afa me no be na wa WhatsApp me ene issue bia wo de your voice note ma me na WhatsApp me yen kasa 0542 515128 0542 515128 o WhatsApp prophet kum chacha me no be kasa me no be din komo ama nyame yeshirawo action mama J because we shirawo nyame enko so nyo kase no shirawo action mama J awukuma say prophetess a nyame ehirawo ehyewanum kora na de ma onwa enibi nyame ehirawo ena me boss ba ko friend babona eye CEO ma engine filling station Weja Junction so ko kaso e frɛ ba bi Weja Junction one filling station e won ye engine filling station babona I wanna be nya diesel papa petrol papa bibia e wo papa bia de e papa bia okɔwa ombeboa ti babona engine filling station Weja Junction Nyankopon shira Dr. Poku dansoma infinite flat Dr. Nyankopon shira adofo nyina nyame shira ma anointing store nyame shira wo tudu wono yele Mama Joyce baby a wo biye Nyankopon twedi ampo en shira wo biye nya obi akase Ewrade shira me dia the prophet kumchacha I love you and I like you bye bye ebusuya owo enya ade a wo se edi agro enti ya clear no aba e papa ya usapon de enkofo kan abontin se gwefri mu no nokra bia enim minister of kumchacha na day program e bro message ne di mu a subscribe wo ema ye page ne mi adoma na so na fe wo comment so no jato no new hawa wo sifa ye program we makra